vuelta, que vean. Ahí llega una chica ahí. Abre, la chica meta, la chica meta. La chica meta. La otra chica meta. Venga. Venga, ánimo. Venga, de la fuente, vamos. Va. Venga, Neko, pega borre. Bueno, supongo que Ineskaran sari baneketa egin nahi du. Venga, va. Guratu daitezen Gipuzkoako txapelketako laboral kutxa. Eta hirugarren sailkatua Eneritz Aramendi. Txalo bat irei. Eta badoa poliki. Buruan ditugula Neuranga, Basaida Estrita eta Ino Unanue. Berturatu daitezela mesedez. Aurreratu dira ligera marrara. Denak abitzeko prest. Eta dagoeneko hasi da gaurko Euskadiko txapelketa honetako azkeneko lasterketa.
Venga, va. Va, Itxaso. ¡Va, María! Venga, ahora, va. Venga. Venga, María, paso corto ahí. Venga, va. Vamos, venga, que Va, sí. María. Muy bien, Maitale, muy bien, Venga, Maitale, venga, que sí, María, vamos para arriba, Venga, vamos poco a poco. Va. Venga, con Irati, Va, Maitale. Nerea, venga, chicas, ahí arriba. Va, Arais, venga. Opa, venga, va, ¿dónde va? Bien, Ana, fuerte, Ana, bien, vamos. Gero arte inguratu nintzen baina auro esan zizkira kaixo eta gero arte. Eta Gipuzkoako txapelduna Ainhoa Sanz. Laboral Kutxako jokinek emango ditu sariak. Venga, txalo bero bat, 3 partaidei. Aurki ekartzen dizkiguten beste sailkapen guztiak.